Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai yepi baro kini kilong ki khubor pamta kasngi. Kakasi Students Union Rangthong Unit Rang Jadong Batkin Simplang Unit Menta kasngi kakhat pratrik yayong arhajar arpulai kalale jingo yakawi ka longying jungka kongkastina turnia kabana kashnong maular Southwest Khas Hills District. Kumban sugadaw gani ka longying kalamat yakajing bagajing kerdu hadin ba ukpa jong gani ka ying ula khlad no. La kumbalay banay tam menta. Bat ula no yaki prangut ki khun bat kaway kabdang lay banay tam menta. Bat kakmi kahaban basa ban sumari ki prangut ki khun ki bidang ya rit suda. Kat kum gajing yathu kakmi teng ki haban chutia klembam namar bom dan khaw shu. Bat naduh baklan ukpa omdan bawan yarap yaka na kalyang ki bor sorkar kaladep apply ke skim yap lokru. Kumta hadin bakaseng kalayo jingtip marmar kala leng ban ai jing yarap ya gani kalong yin. Kaseng kala kentujur ya ki bor sorkar bakin ai ka jing yarap ka bakham kloy ya gani kalong yin. Layalam ya gani ka kinhon do usamla sandurs imli President KSU Rangthong Unit usamla Tarya Star Thongni President KSU Rang Jadong Unit usamla Dminglan ki Dausau General Secretary KSU Kin Simplang Unit bar kiwi ki khot ha gajing sinran lang usamla Plusbor Kharjarin Secretary Environment and Cultural Cell KSU Southwest Khas Hills District.